Chief Executive Member ka Khas Hills Autonomous District Council oba peniat sings em hane kasngi ulong bawadla ki don bun ki jingman toy pa ka jaj ban reu kayo anaga District Council hanrai dangdon pat ki kenhun bat ki riu simet ki bakwa ban pendu no yaka ya kani oba peniat ula keren ha ka jing rakhe kan mau buram ya kalengku sngiap bahan riu pusau snem jong ukpa ki District Council kata Reverend JJM Nicholas Roy kabala penlong ha plau jong ka District Council ha kani kasngi la penpu isu ya kani ke jing rakhe na ke jing don lang jong ki kato kani ki MDC nangta ki executive member u chairman u deputy chairman ki judge ka District Council court ki officer bat ki nong trei jong ka District Council Hakni kasngi ban kan mau burom yau ni uriu krau kaki HDC kala kan mau kerpang na kabale burom yau na kababu sentiu ha udurmat ubadon hakmat jong ka District Council. Jelas lord. Hello. Mesti sama ni. Dan balik. Lord. Jelas lord. Lord. Ini kita berhadirin atau komiti kepada Tribal Affairs kat mengenal mengenal atau kat Golden Meghalaya bahkan tak kat ingat mentan ni kat mengenal kepada komiti dan Constituent Assembly kebarit kaba uway leader bas biar kan siam nak sam ketika airport nanti kerana tengjung ulong chairman kepada komiti Tribal Affairs but ibajo ayung uway ni dikhot hanta komiti kebarit ban perkhat ikini di benta kibedei bat kajing dongkam umno ban yada umno ban bu gerpang yaki riulung jebani gathang dari India Penek pensa benang penklan cucu limba kita kikendon ain kiba hangi ki MDC lala banwara bengi ong kitinong ban legislate banwara ki regulation ban itu haduk kini kapaten kemanta. Sibun ba kini kiba niyo jimen toy na kasik shubi. But kenmau ba kajingdan juga Autonomous District Council for Assam, Mizoram, Tripura, Meghalaya. Kapenlong shikeli ya kajak indriu rulung kajani. Lada piong hak banya mujor ba kimi miki jak indriu. Kiba pun sikin tip shu na ikimi na iki sedang namar bomdan ke jinyada ke bakarpang hak constitution hadien ba kari India ka ayo ya jing lai lu henry yangi ngidang tip namar ngidang don ya ke jinyada ngidang don kita ke special provision special protection hak constitution ke bari India bat sultanat ban pentip bak executive committee ke bamentaru
Kelai Trishikam ringkat na barok ki EM gijongi, barok ki MDC, lalak ban shim ye kawi karai. Ban khot ye ki research scholar ki bapero na kani kari khasi gijongi. Ki babun ba na ki school ba ki bapau, na ki university, na ki college ki bapau hapok kanong ba shalom ba ki be shabaru. Ban shim mentah kani ka research program gijongi. But nila identify la nila shim bandan kumba khat pratali kita ki areas of research ki balak ban ngam jeli shushu ye ka thmei jong ka jat bri ujungi ye ka jinglong terpang jong jat bri ujungi but ye kata ngidang shudap shen hakini gisni ban finalize lut ye baro kini ki research scholar but na slow comment but na dak shisha da kamen sim jong jikumen ban ye tu ba baru ki applicant ki wan kum ba khandai phungut bani shim ta ho imla ban pediang lut baro hinring la shim na tang kum ba sau phungut penne tensa ye ta ki riti ki dustur ki provision ki bangiyo ba ka board jong ka constitution ban ye kun shibun tli ki mukot dumaru but hapedeng ni je kun sultanat ba layo bon ka jinjob hakini je kun kaban sa kenmau hagajia inti jong kajat beri khasi gejungi khamtam bangi yen namta bangyada ya gejing long terpang jong kajat beri ujungi be kubli shibun ye pi baro khamtam ni ki armut ki members ki bolong ki long kume i kong Grace Mary Kharpuri i kong Magdalene ki armut ki long kume ha kini ka council gejungi kermen skam ba kini ki waipat ki term ni nangbun ki long kume ki ban la banwan ban ya dan mentah ka dorbar dan mentah ke council bat tunjuk makin yo pan aji mut shibun dan mentah banya Thailand ya ke bahak kami jom ke chat indrin ai beli kerpang iki officers baru ke dan lah ni klaim gaje ke thank you belum lang baru ke belai mentah ke sini te kini ke sini ke long kerpang ke shitarik uni u naiwin November arjar artulai mengiok bani kenduk kumi kajing kenduk kajungi kalong bangin kenmau ia ka lingku siap ke bahin ruku sau jong Reverend Lead JJN Nikolswa bagi khot ye Pak Joy ladangi puli history jong Pak Joy kajing lenti na du kapor kena hadu kapor ba in klat no let's say kanam biang kanam dak dingi kapor bangin syong ngi ban keren kata bun ba ki khana ki jingno senian ki contribution ki ba ilano nam ta kajat industri kerta kajung i ke ba idan hasla pathai kalong dakum nyu pusan senam but hakini kinyu pusan senam ila no senian shibun ke kawai na kata ke bangitip baru ni ekran ba idai pa jongka nika 6 schedule ukpa jongka district council but kajing Trishikam kajung i kajing lenadi kajung i hakitu ki sparks na memensyua ki post na memensyua kumno ban insultu ban la ban convince lene ban penko u ye kinong sinsya ko kari India ban pendrung ye kani ka we ka kendon ka provision ha ko constitution ko kari India ban yada yengi ku gajak indri la pendrung ha ka article aspa sa'a iyo eka 6 schedule but lingba kani ka 6 schedule kala long ka jingmentoy iki pipe rilum jong kani ka time lambi i bro kowe nala penong baka jingya teli ka jinglong ka jingman jong kini ki tribal communities ki ba phero hapo kani ka time lambi i kadai e baka don ka 6 schedule ai siya kapateng banwan di kani ka ba ni 3 minute ni 3 shukam habang idan hakakam kabangi idan nakentu ya baro ki officers 3 shukam shin ya kayeng shin ya ka district council kum kayeng lajong wat wan hang ni ban tray kum ka office ban pendap ka duty wan hang ni ban penut ka bor kapor ban IT lut namar limba kani kayeng kabangi idan kum si parang ya tray kan kentiu ya kajak tendri bujuni
resource nak jing mentoi ki babon ki bangiyo nak ni 6 schedule nak district council ridang don ki kenhun ba kiri shimat akhir gi singi ba mentah ibanang penpau syabar ki ang bade ban penduk no iki ADC dei ban penduk no iki 6 schedule kim sutu bat ni ki badan hanim tanginang trace tom kumno banang kentio ya burom jama district council na baro lai pumut ki NDC ni trace tom ke executive committee ke trace tom Dang Shen ke wei naka jela ke bala du no ya ka bor ke kirpang ke ba la wen no naka liang ka Sokar India ya ka artikel laispa nyuko hapo lada bat menta kini keri kilashin ya ke siksidu Shua bakin rai ban shini ka 6 schedule kidawan ban yakin jok tian shua yak selok bak ni ki EDC hakan ga thain ke juni onda kila sutu waka bor ke ikhtiar ka don haka 6 schedule ki sapdiang ni ka 6 schedule bat ka election ke bading kong du syaka autonomous district council ko lada lala ban penlong hau ni benar berada wat nam shu berngam hakikat kubor wat shu berngam haki jingilang pai ba surok haki jakayo haki ni kitai rewan Syaka jing kelan sutu ngam celiu ya kedua jom council hanta pinsa sutu ke ike jing mentoi bang aso ban pintu saisian pat to mini traitom ba menta kasing ke jing ya kendu ka jungi ke jing kenmau buram ni rukrau jungi nak jet ni kasih jungi ba ni penlong ini program ke berlingkot hakini singi omtang hang ni pok Pulau District Council skwa pententip baka Khasi Hills Autonomous District Council ke Executive Committee ke lai trailang bu bat ke JJM Nichols Roy Memorial Committee ban wanra ke jing itu ke Bakerpang ya ke District Council banra ke Buram District Council limba ke ni ke committee ke jungi ke jing trailang lala ban penlong ya ke Inter College Debate Competition haka arpunyo torek uni Risau ni ke tayo balada lala ban penlong ya ke ni ke debate syapang ke 6 schedule ni kuat ban ai ya kata ka jing suatu kuat ban penlong ya kata ka awareness apa dengki kena samla ki jungi bakin suatu ke 6 schedule but limba ka ni ka debate competition la shim menta shibun ki samla ki ba penpau ka sap ka jungi ban penpau ka jing mentoi ka jing don jong ka council jong ka 6 schedule but sultanat group ba menedang step ngap la yo ban play di EM charge land iba tibor lang patau ya ka cross country marathon sebelah penlong mene por san beji nang ni no po tlau jong ka office apre ki babun ba ki kena samla ki lawan mani shimta bat kani kade ka we pak program gung ye dan hang ni po tlau jong ka office